Problem sa pijaćom vodom u Temerinu, Bačkom Jarku i Sirigu zataškava se još od 2003. godine, jer je količina arsena u pijaćoj vodi se kreće od 60 do 230 mikrograma po jednom litru, a dozvoljeno je 10. Ovolika količina arsena u vodi izaziva teške bolesti, pa i kancer. Ja ipak neću piti ovu vodu, jer znam da voda nije za piće, iako ni do dan danas nema natpisa koji su vlasti bile dužne da stave. Dveri su još pre 6 meseci uputile zahtev predsjedniku opštine Temerin da na nekoliko lokacija u gradu postavi cisterne sa pijaćom vodom i da se na javnim česmama jasno obeleži pisano da voda nije za piće. Tada smo ustanovili da je opština Temerin za svoje zaposlene u lokalnoj samoupravi obezbedila aparate sa pijaćom vodom, dok to ni do dan danas nije uradila za školsku decu u Temerinu. Srpski pokret Dveri je postavio i poslaničko pitanje u vezi sa ovim problemom pijaće vode i mi smo 15. augusta dobili odgovor od Ministarstva zdravlja da je voda u Temerinu neispravna za piće i da se u skladu sa ovom odlukom opštinski organi inspekcijski moraju ponašati kako to zakon nalaže. Dobili smo informaciju da je roditeljima školske dece savjetovano da kupuju deci flaširanu vodu. Kako je moguće da lokalna vlast nije mogla da obezbedi sredstva za kupovinu aparata za vodu? Kako je moguće da nadležna ministarstva to nisu učinila i obezbedila sredstva ako lokalna vlast to nije uradila? Vlasti Srpske napredne stranke su puna usta brige o deci, a u stvarnosti ih nije briga. Čak ni za to da li deca piju vodu koja je otrovna i puna arsena.